Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino tinagapam tatang? Dita barangay Hall Edo anak ko. Apay jay? Dapanak nagpalista Nagpalista? Ay nawaw, di mo ka di amaw. Yan niya tatang. Adda ka no mati iwaras da nga abunaw kinisimilya tinateng para kadagiti pada tayo apiktaran iti bagyaw. Ay kahit nasaya at matngarot ano kasta tatang? Kunat laki, di no nagpalista ka. Saan pa'y tatang? Yang among ang dagayam di kasta. Agawa am ti mapan, parang mainayon tinagan mo iti listaan dagiti makaawat. Wan man tatang, mapanak to kalpasan ti panagdalos ko. Sa dino ti papanami edo lakay? Mapanak lang dita barangay hall linda bakay. Mapanak man mo agpalista. Nadakamat nga minitatang itay limabas. Nga dakano ti iwaras ti barangay Asimilya kinabuno. Katagiti napiktaran iti bagyaw. Ay nawaw. Adda ngam amangan no saan kan tumanan amaikan lakay. Sayang laeng ti bannog mo. Padasin lat da bakay. Napiktaran tayo mat iti bagyaw. Wen ngam amangan no dagiti kakabagyan dan tumanan ti ikanda. Kas na ko nakitayin. Padasin talat da bakay. Amangan no maasyam damot kadata. Oho, dagita pa'y laang mati kunam. Kaslasaan dan tupay ang makarik na. Mapanak lat da bakay. Isupay mo no at dati maitid dang abuno. Ure basit lang. Tani, nanginamot ti abuno ken similya tinatan. Sa dino ti papanan ni Pare Edo, Marilinda, nakitak alimabas inay. Mapan ka no ang palista iya barangay hall, Mari Kunching. Aywan, adda iwaras da nga abono kun similya tinateng. Naimbag ko naman, no mapagasatan kami mat kanila kay ko ang makaawat, Mare. Dayta, ti saan tayo asigurado, Mare. Amuyo maten ti style dayta a Kapitana Gladys. Naku nampay, Mare. Aging ka siguro ita, nasakit tinakam na iti sityo tayo, tanaabak ngamin ditoy. Oray pa'y. Saan arason dayta, tapno saan da tayo apagserbyan? Nagkapitan pa'y lang arod, no kastamo laang. Saan tayo mat nga amo, no anya mat ti adda ka panunutan dayjay a tao, Mare. Nakitam ka di ti listahan nga impose day ti barangay Edo lakay. Kita man, nadatinagan tayo iti listahan na kiti makaawat. Anya kung mahapay awan manan Paingay. Ay no, idi pa nga ibagbagakken ka nga alanganan a mapili ta. Ngam di naktumang ngamin patpat dyan. Ni tatangay, adda ka di tinagan na? Awan mo't laeng. Manmano tayo ang napili dito'y sityo tayo. Kadwan katagaamyanan. Ne, sa ormat ano kasta ti aramidin da kapitana? Sa ora talaga. Kastoy la kanayunan. Tunggal adda ayuda. Sityo tayo akanayon ti last priority. Sayang lang gam ti banog anapan nagpalista no kastamat lang bakit? Ano santan ti gumatang lakay? Wala na, anyang harod nga. Si Kama Gayam, Edo anak ko. Anya ti aramidam dito balay. Kahit kailangan makasarita tatang, ay makasalagdardaras kayo may. Mapanak dita barangay hall. I-release dati si Milya kan abono itasan ka day. Wen, iso na lang dawan mo tinagan yung tilistahan na kiti makaawa tatang. Ay nawaw,
Kasano na pasamak dayta? Kit nagpalista ak may... Nusyak tida kayo. Saan kayo namapan tatang? Sayang lang ti bandogyo. Kasano pa yun dayta? Sa pa'y isuday jay tinamnamaak nga imulak malay. Gumatang tayo tulat ng tatang. Awang mo ti maaramidan tayo. No saan da tayo nga ikan? Ay, sayang. Di balin na tatang. Di balin asaan tayo makaawat iti ayuda. Basta agswerte tayo latta kuma. Agpailakin ton ligat. Mapanak gumatang iti imulami. Igatangan kay tulatan. Nakamisuot kamat nga imay, Marilinda. Ay, husto ti atap ko, Mari Kunching. Saan kami manan makaawat iti ayuda ita? No kasta, adagaya man listaan. Wun, adda. Naimbagkan ka, tadanagan mo, Mare. Pudno, Mare? Wun, adda tinagan mo iti listaan nga inpost ti barangay hall. Da kami ti awan. Apay ka no. Ay, jak man mo, Mare. Mas daawak. Tajay da dumaasaan mo't nga gargarden. Isuda pa iti addanagan na iti listaan ti makaawat iti similya ken abono. Da kami nga aggarden ti pagbiyagan na. Saan kampay mo't mapagasatan? Oo na yan. Apay mo't nga ikanda dagiti saan nga aggargarden. Day tangarod, Mare. An-anuan da nga tangay ti maawat da. Katawang mag-garden da. Agpaila kita halinda bakit? Anya ti aramidom ijay. Mapanag gumatang iti imula ta. Awang maggaan tinamnamaan ta. Ay una. Nasaysayat pa ilakay. Paunay mo't dagitang opisyal. Datayo mismo agarden ti pagbibiyagan na. Awan ti maawat tayo. Ay, sayang nga rod. No saan ba't lang amay mula dagiti inwaras na. Barang makita ni Kapitana ti kamaling nga inaramid da. Anya nga tatiin kastada ang nagpili. No asino siguro ti amamuda. Agam, anya kay nga rod. Awan ti maaramidan tayo. Ala, agsagana kakit din no agpaili ka. Tapno saan ka marabyan. Un bakit? Irwar mo mutan ti kwarta nga igatang ko. Adon samot ti gumura ken ka, Kapitana. Ay nawaw, apay ka no. Gaputa saan daan nakaawat iti ayuda. Anya ko matipagsakitan tinakam da. Kat saan dapat adi-surfing. Agreklamo dagiti gardinero asaan anaikan, Kapitana. Nasakit tinakam da, taawan tinaawat da. Ngam dagiti daduma akalugaran tayo nga awan met ti garden da. Isuda pa'y tinakaawat. Ay kasta talaga. Swerte da. Anya? Mabalin ka di, Kunching. Sana kumkonforme ti salsaludsodam tabi siya. Kas makita mat, ado ti kliyente. Sa maysa, nalpasan da ita. Naiwaras min amin nga ayuda idi pa'y kalman. Ibagbagak na ang may, Kapitana. Di kay agungat Indanon ko laang tinangag ko tapno aware kayo. Ada ka matgaya man lakay. Agkapika ka de. Saan pa'y bakit? Anyat na pasamak. Apay akasta tilangam. Kastoy ngamin bakit? At dati nakaluga na ka-beneficiary iti naiwaras nga ayuda di kalman. Kat, Ilaklako da mo't ti ayuda anaawat da. Diya daduma, ije parataan. Ti mo't daduma, ije sentro. anya, sayang mat. No saan da gayam nga imula. Saan damot kami nga gargarden? Di ilako da, tapno at ti pagkwartaan da. Saan damat gaya makasapulan. Sa pela ko ma, tadda ti mangidanon kan Kapitana. Barang makaamiris mo't day tao. Istoryal to man ka ni Mari Kunching tinakitam lakay. Isunto ti mangidanon ka ni Kapitana. Close kayo ka ni Kapitana. Saan ka di Mari Kunching? Apay ana sa ludsod mo, Marilinda. Wen tada nakita nila kay ko idikalman di nagpailay. Anya tinakita na, Maray. Ilaklako kanumat dagiti daduma ka barangayan tayo ti similya ken abuno anaawat da. Anya?
Masigurado ka dagiti na ikan nga awan met garden na tinangaramid iti kasta, Mare. Ay, nasken amaamuan ni Kapitana ti may papan iti dayta abanag, Mare Linda. Idanon mo tuman ken kuana, Mare. Saan dagaya makasapulan dayta nga ayuda tay laklako daman. Sige, ibagak to ken kuana no lumabas manen iti paraangan me, Mare. Udno ka di tinadamag ko, daw anak ko. No may papanday tayo ti similya ken abono, painla ko dagiti kalugaran tayo anakaawat. Husto tinadamag yo tatang. Anya, Ket no nakita nga ilaklako na dagiti naawat lang ayuda iti paradahan. Iti duma, iti sentro. ay nawaw, pinagbalindamot tin a negosyo. Kasano nga gamin tatang? Kamali tinaging warasan da kapitana. Agasum nga, taurasan agar dinero ket nakaawat lattay iti ayuda. Dayta tiriga na. Isasan nga epektibo dagiti programa ti gobyerno no maminsan. Tasabali mo't agnumnuman. Saan ang mausar tinakaiplanwan na? Putnulaw ni data tatang. Wingayam, nakagatang ka din iti Sibilya. Wan tatang, isutin niyag ko. Agraman ti pawityo. Adamat tayo. Si kamot gayam ti lumabas, Kapitana. Mabiit man laang taddat ibagak. Agawaam dagdardarasa kunching. Nadamag yu ka din, nga inla ko dagiti beneficiaries yo ti similya ken abono a naawat da. Sino ba tinakadamagam iti dayta? Nakitam ka di mismo? Adda ti nakakita, Kapitana. Ayawanan imbes a maimula dagitay, inla ko dakit din. Ay katbayan nyo ida. Kukwada nga ro dayta. Iso damatan ati makaamo no anya ti kayat da apangusaran. Winangam sayang matdagijay, Kapitana. Imbes a maimula ko ma. Di ka ngamin man nakibiyang Conchita. Makarengreng dagita reklamom. Awan Addan to ti maibaga dagiti kabarangayan tayo a farmers no maamuan da ti kasdeng nga inaramid dagiti inik kanyo. Tinapatag, naiwaras men dayta nga ayuda. Saan me akinurakot? Saan nyo akinurakot? Ngam kam malimot tinangiwarasan nyo, Kapitana. Isubli kon to'y binulod ko at timba, Mari Concheng. Agyaman Awan anyaman na, Mare Linda. Ay, gayam. Nakasaritam ka din ni Kapitana, Mare. Mare, indanon ko kankwana ti may papan itinakita nila kay mo. Ngam iti kasjay asungbat na. Madlaw nga awan bibiyang na. Ay, nawaw. Saan anasaya ti kasta mapaspasamak, Mare? Kasanungay nga rod nga umasinso ti barangay no kastalaan. Anya nga tanong mapanlaangan ni Pare Edo ije barangay hall. Isulaangan ti mang istorya iti nakita na. Ang mga nuagbuteng ni Kapitana. Diyak masigurado no kayat natin maman. Nga padasag akasarita, Mare. No agul ulimag tayo ngamin, Mare. Sigurado asaan da abaliwan ti kasta nga aramid na. Ang mga no panunutin da nga uto-uto tayo. Wano kabuteng tayo ida. Sige, kasaritak to nila kay ko, Mare. Anya ter aramidam dito'y barangay hall, sika, Edo? At dati report ko, Kapitana. Anya day jay. Amuyo ka di tinaramid dagiti inik kanyo iti libre nga abono ken similya. Anyat kayat mo asawan? Nakita nga ilaklako da di paradahan, Kapitana. Kasanumag ngamin, ora awan ti garden na inik kanyo. Swerte da. Ngamsaan mo't anasaya ti kasya, Kapitana. Da kami agar din ti pagbibiyagan na ti saan anaikan. Better luck next time, Takastapay lang ti sungbat yu, Kapitana. Apay, anya ti aramidam. Sana siyak ti bot-bot ngam, Edo. No saan pa mabaliwan ti kastang aramid yu? Ag-report kami ni di munisipyo. Napulot matiolom, Kapitana. Marurodak iti dayjay nga, Edo.
Husto mat, tinaybaga na, Kapitana. Na, takas tapay lang matibagam, Dodong. Anya ti kayat mo asawan, yaka mo ter aramida. Sana kasta, Kapitana. Ngam kamali tayo piman na jay. Nagitilang kumaadda ti pagmulaan na tinikkan tayo iti similya kinabuno. Ay, agsardang kaman si ka, Dodong. Oray siya, Kapitana. Adda tinakitak amang ilaklako iti naawat ng ayuda. Panagkunak. Kat panawanan. Tap nagbalin tayong istrikto. Iti kasta. Kat dumanon titulong kadag iti pudno agkasapulan. Saan kat akong kompormila ditan? Oh, kumusta lakay? Nakapagsarita kayo matlang kani Kapitana? Wan, nakapagsarita kami bakit? Iso na lang ta saan matadumngag. Obserbaran tayo pa'y lakay. No sa anak laang ama kong konsensya. Medyo munisipyo ti pagreporta. Ikan tayo pa'y iti gundaway lakay. Kat dumadi ti panagsasauna itay bakit? Nakigtot siguro iti imbagam Ngam sigurado ang mabutang matlang dayjay ang may report iti munisipyo. Sa pa'y istrikto ni Mayor no may papan iti kakastabanag. Bara nga, nung baliwan dati kastang aramid da. San lang at tayo tagrekreklamo iti kastang mapaspasama. Agraman da duma ka baranggayan. Agreklamo damot tayo. I-review man da ito alistahan, Dodong. Listaan? At damanan ti maiwaras nga appliances para kadagiti mothers dito'y lugar tayo, analay ngagdayet. Ti kayat ko kat ag-survey ka. Ha? Agpatulong ka pailaang kadagiti padam akagawad, tadyak mat masango. Ti kayat ko kat pilyan nyo anasaya at dagiti maikan, tapno saanan amaulit tinapasama. Ay nawaw, nagbutang kayong sabat itimbaga ni Edo iti naminsan nga aldaw, Kapitana. Naamiris ko ahusto tinakuna ni Edo. Sayang ti pundo no saan amausar anasaya. O sige, Kapitana. Nakamen ti makamo iti paparamid yo. Siguraduan mi, a deserving ti mapili, tapno awanen ti riri. Ay, nawaw! Usarin yo anasaya at tipundo ang maaawat yo. Itadyo kadagiti deserving ang makaawat. Iti kasta, maliklikan tiriri. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adaman ti saludsudar kan kamanang Juliet. Hanya dahit na Vivian ading ko. Mano ka di ayat ti tawon ni Lovely akalugaran tayo manang. Ading mula ang dayjay iti mano abulan. Apay ka de? Kastamot lang ang tinakuna ni nanang kanya.
Apay nga rod ana sa ludsod mo. Nakita namin ti impose na iti Facebook, manang. Ay, wan. Birthday na ita. Ngam 25 na kanulaang mat. Anya, kasano ko maa 25 na? Kat no 28 mo matan, bibiyan ading ko. Kita ti post na manang, oo. Na, una yun day tatao. Agulbud pa yan, iti social media. Ag-commentak mamat iti post day jay alable. Anya nga iti i-comment mo manang Juliet. Happy 28th birthday. Ay nawaw, ang mga nuguraan na kamanang. Saan mat siguro? Ang awag laang man. Inton kwan, dakas kanto iti imatang na. Ang awag laang kunak lang arudan. Uray pay, kasano no sakitin na ti ibagam, kat 25 na laang kanumarod. Ay saan ana saya ti agulbudan niya? Iti anya ko maaga po nga ibaga na at 25, kat 28 na matan. Feeling ubing nga rod iti social media. Papansin at talaga day ama ng Juliet. Nay, apa yan lovely anak? Nag-comment pa lang iti post ko. Ay nawaw. Anya ting kumit na ya. Happy 28th birthday, kunanakit din. Anya ko ba ti pagsakitan tinakam mo? Kinasaya mo ti kumit na iti post mo. Basta, Jack maguston ti kas a comment na, tata. Si kakigim anak ko. Nagsimpya na ba? Ay san, simple day jay, tatang. Ado dagiti followers ko ang makabasbasa iti comment na. Ibagam kay kuha na ata idilit na. Indilit ko na. Sigurado ak nga adun tinakabasa iti dayjay, tatang. Ay, marurudak iti dayjay tao. Ne, indilit mo't nilabli ti comment ko iti post na. Kunak tumot ngamin kan kamanang Juliet. Feeling ubing nga talaga. Siyak tupay. Proud aklat namot uray danda ni agtrenta akmatan. Kasta ati mayat. Saan kat aday ta agulbud ka? Tapno laang agruprupa ka nga ubing iti social media. Amin tayo matlaang kat bumakat. Iti anya pa lang agapong agulbud tayo ngay. Saan tay nga amo no anya ti kapanunutan day ta lovely manang. Agasaman? Tinawon nga ag-birthday nga basaan matan amanayunan ti tawon na. Talo at tawon sa matan at 25 na. Si kakit di mat manang Juliet. Puno mat bibyan. Luk-lukon lang nilabli ti mismo abagina. Si kamat gayam ti lumabas iti paraangan mi Albert ading ko. Sa dino nga iti papanam. Apa nakita yung kasinsin lovely marang Juliet? Apa ijay? Kasangay na ngamin ita mana. Wan nga agpaiso. Ay, mano nga minan ti tawan ni lovely akasinsin mo? 28 na naman na. Kunak tumay. Ay nawaw. Apa yung kasta reaksyon mo marang Juliet? Wan tati ko na iti Facebook post na kat 25 na kanupay laang. Saan 28 na? No kasta, talaga ahusto laang ti bilang ko. Mabalintag sa Luzon, Uncle Tonyong. Anya ti sa Luzon, Albert kanakan. Manong aminan ti tawan ni kasinsin lovely tanggal. 28 na. 25 ka no, matimpos na tawan na iti Facebook, Uncle. 28 daan kanakan. Wano, ibay na lang siguro ti hustong edad na iso kasjay. Kasaritak naman ti kasinsin mo, may papaniti na itabanag. Sana nang kay, ang mga panunutin na bibiyangan tayo ti biyag niya. Nasaludsod ko lang, tanda mo tinagsaludsod kanya. Napod no 25 timpos na. Nalawag ang agulbod. Saan ang nasaya ati agulbod anya? Nukas na,
nakasaritam ni Albert akasinsin ni Lovely manang Juliet. Wan. Anya ngay timbagana. Siyempre, gusto ti bilang ta. 28 ni Lovely ita. Saan at 25? Amo manang, sigurado nasakit tinakam da a Lovely kan ka. Bayam nag-react tayo laang, ba't itinakita tayo nga in-post na? Saan ba't nasaya taluklukwan na, tipada na tao? Di na siguro kaya't ti bumakit iso asaan amanay na yunan titawan na. Feeling ubing iti social media. Sanda tayo mapabasaw, iti kastoy a reaksyon tayo. Tamadlaw mga gululbon. When matkit di Sigurado ak asaan lang adata tinakadlaw iti dayta. At damot lang ang dagiti daddo maakalugaran tayo amas daaw. No apay at 25 ti imbaga na atawan na manang. Ngamjak mo tin mabirukan ti comment da. Ang mga no indilit adagos ni Lovely. Isuplik man to, binulod ko planggana yaw, Juliet. Agyaman aklaw na yata tatunyong. Saktirong pangagyamang keng ka. Ayun kaya. At to'y tipasit amakan. Naimbaglaan nga dati, maramanan nyo din sa kanan ni Lovely di kasangay na. Ay na, agyaman aklaw na yata ta. Ay gayam. Mano nga minan titawon ni Lovely ita, tata? Ay na wow, 28 na. Kunak tumay. Apay ba na sa lutsod mo? Nakuna na ba ngamin at 25 na laang, tata? 28 na. Ang katawanan na lang, magkinibibya na kasinsin mo. 28 na gaya mo. Noon niya nga tati makagapo, masapul nga agulbon iti social media. Agtugaw ka man. Tagsarita ta, Lovely anak. Anya tibagam tatang? Puno ka di tinadamag ko. Ay nawaw. Anya tinadamag mo tatang? Ibagbagam ka no, 25 mo lang. Ha? Agdindinamag ay dito'y barangay tayo nga gululbog ka. Sino mo tinakadamagan yung itikas na tatang? Awan mo't Facebook yun? Nasa lutsod mo lang, ni kasinsin mo nga Albert, hindi birthday. Sang kulang nga na ibagaking ka. Anya? Amo manak ko, sana nasaya at nga gululbog ka. Ha? Talaga makangag ka, nukas talang ti arabid mo. Ibagada pa'y na feeling ubing ka iti social media. Oh, Lovely. Ada ka di masapul mo? Ay nawaw, agin didiam mo kapay lang mat di tama ng Juliet. Nasakit ka di tinakam mo kanya. Saan ba't namin amasapul nga comment kay tikas dya iti post ko? Papansin ka man. Oh, apay, saan ka di apod no at 28 mon? Apay ayaman nakibiyang kalaunay. Ammom Lovely, saan anasaya at nga ulbud ka? Iti social media pa imat. Iso nga rod mati kayat ko. Anya ko matibibiyang mo. Ay na, luk-lukwam la ang tabagbagim. Sa maysa, saan la ang asyak tinakadlaw iti dayjay a post mo. Uray dagiti kabaranggayan tayo. Mas daaw dan. Agasam nga ita ibagam at 25 mau uray saan mat gayam. Dayta ti paglaingan nyo, ti makibiyang iti biyag ti sabali a tao. Lukas tala ang ti aramid mo, no nalaing kang agulbod ay awan na Ada talaga ti manggagmaw. Kentap no ibagakken ka. Saan anak kababaen no 28 maun. Ti nakababaen. Ket no agul-ulbod ka tapno laeng agruprupa ka nga ubing pay. Nasalaw ko ni Lovely di tadalan itay. Dito'y ayan mo ka di tinaggapuan naman ng Juliet. Wad. Kasta unay ti unget na. Naimbag man ta saan na ka nga impungot. Saan matkit day? Nangagkumatlaan nga iso ti pagsasaritaan dagiti marites di ta waiting shed itay. Ag dinamag nga rudan dito'y barangay tayo ti kasta nga aramid na. Feeling 25 uray 28 nan. Anya nga
nga ti maalan ano agulbod iti social media. Bagi na lang at iluklok ko na iti kasta nga raramiden na. Naimbag ko mama no di nasakitan ti may bagakan kwa na. Imbis apagnakman na kuma. Sa di nung tinagampam ka, Sinsing? May sakamat albay. Ay nawaw, anyan napasama kaya ka, Sinsing. Madansam ang nakaapam dita. Di nakpakibibiyangan. Mabalin ka di. Anya, Maan-ano ko maaya no ibagak at 25 ko lang. among ka, Sinsing. Saan mo't anak kababain no ibagam tipod no nga edad mo? Isungarod mo ti kayat ko. Narigat ti kasta ka, Sinsing. Mano atawan ang tinapalabas. Ngam saan mo't tin ananaynayonan ti tawan mo? No siyak ti sika, i-edit mo nga minan day di apos mo. Iti anya kumaga po? Ay na, ado dagiti kalugaran tayo ang makakikita ka, Sinsing. Mas daw pa yung tidagduma. Tanya kumaga po nga agulbud ka pa ilan. Makapasuron dagita ang kalugaran tayo. Man ano nga min ayan no, i-delete mo. Non yaman dita nga impos mo. Ay na, siyak lang ti mauma. I-block ko amin idan. Ulitig man saan saya at nga gululbud kay ti Facebook. Para tawon laang. 25 nga rod mati kayat ko, tatang. Ay nawaw, lok-lok kom lang tabagay manakaw. At da talaga ti may pagadag iti kalugaran tayo no kastalaan. Panunutan da, nanya ti kayat da panunutan? Yakam mo, nanditikingkinan mo. Awambutan deng gemasaw. Nakitam ka diti impose ni Melissa a kalugaran tayo, Manang Juliet? Anya ti in-post na Vivian ading ko. Sigurado ak ani lovely ti patpatamaan na iti da iti a post na, Manang. Anya ti in-post na aya. Ti kalugaran tayo kanu a feeling ubing iti Facebook. Anya? Una yun ti kasta mapaspasamak. No apay nga minamasapul nga agulbod day dya alabli Karkaro agumura kada tayong makita na dayjay ang post. Binagaakmat ten ide asan amasapul nga agulbod. Ngam awan to madenggen na. Anya nga ita. Isupay kit din ti pagsasaritaan dagiti marites dito'y lugar tayaw. Karaman ta, Manang. Isumot ti pagsarsaritaan tano kasta nga umayak dito'y balayo. Ay, gagangay na Agsaga na day tamili sa kanya. Sigurado ak nagtutulag dagita kaaruba tapno ibasdak. Ay na, no saan ko mga minakas jay tinaramin mo? Diyawang ko matimangag mo. Anya ngay ka, putno matibag mga da feeling ubing ka tipis mo. May sa kayo matatang? Ban ano nga minaya no, ipos mo ti husto nga edad mo, lovely anak ko. Jack nga rod kaya tatang. Nakababain. Daya nga mintikas ta. Talo at awanan tinapalabas. Ngam ibaga 25 mo pa lang. Anyalangan ti panunutan dagiti Facebook friends ko, tatang. Saan mo't a big deal? No 28 mo anak ko. Ulitang manan. Saan na nakababain? No 28 mo. Tinakababain. Kat mapamu ibaga at 25 mo. Uray saan man? Ay nawaw. In-edit magaya man nila ti Facebook post na, Vivian. Wen, idi pa'y rabi Manang Juliet. 28 matanting kargana. Nasaya at ano na amiris na tibidot na. Ngamin, isumot lang tinakababain iti imatang dagiti tattaong ang makaam mo iti husto nga edad na. Pudno launa ay ading ko. Iso asyak, oray 45 kon. I-post ko lata. Amin tayo magkabumakit. Husto ka, Manang Juliet. Aguray ka. Nene, insamat labli ti sumungan. Ayun nga, paiso. Anya nga tati umay ibagaday ta ang tao.
Anya ti masapul mo, lable. Ko ha. Imayak ta kayat ko ti dumawat iti pamakawan niyo. Pasensya kayon pinagsasawan kayo iti. Okay lang. Husto kayo. Sana masapul nga gulbudak. Tapno lang agrup-rupa nga ubingak iti matang da iti Facebook friends ko. Saan mo't nga binanakababain no i-post mo ti husto nga edad mo, lable. Tinakababain kat ti agulbud ka. Kas tamat lang tinakunan ni tatang kanya. Nasayaat mo ta nakaamiris kan. Barang sumardeng mo't dagiti kalugaran tayo amang imarmarites kan ka. Basol ko mat lang. Maapayakas di ti reaksyon da. Saan ko matida mapabasol ta nagulbuda? Saan ton maulit ti kas dyan ngay naramid ko? Ay rumbang laag, lable. Agtugaw ka pa kinitag kapitayaw. Di mo ibain ti husto nga edad mo. Taamin tayo kat lumaklakay kan bumakbaket. Kang runaan iti amin, di ka agulbod. Tasikan tumatlaang tinakababain. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.